Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Mandashkakunata ama katichu. Ñukanchik munduka ima rurashkawan huyayta rikuchina kashkatami allichishpa yachachin. Chaymanta balishkapish mana anchuchipaj kashkatapish yuyanaka chaykuchinmi. Primera de Juan 5:3 manta 5 kama ninmi. Tayta Diosta huyashkataka kashnapimi rikuna. Pay mandashkakunatami paktachina. Payta huyakpika, pay mandashkakunata paktachinaka mana sinchichu. Pipish Tayta Diospa wawakunata kashpallami, kay pachataka mishan. Jesusta krishpallamari, kay pachataka mishanchik. Pipish Jesustaka, Diospa churi kashkata krikllami, kay pachataka mishan. Alli willayka kaymi, ñukanchik imata rurashkaka, Jesus ñukanchikta huyachunka, imata mana rikunata charinchu. Sinchimi kay tukun. Jesus imashina huyashkata entendinaka. Hawallami urmanchik imakunata ruranapi. Jesus mandashkakunaka hawalla paktachina mandashkakuna kashkata rikushpa. Ashtawanpish paywan shuk allitak apanakuyta charinapaq shukñanmi. Chashnakaqpipish 1 de Juan 5:3 pika Jesusta huyashkamantami kay mandashkakunataka paktachina ninmi. Payta huyakpika pay mandashkakunata paktachinaka mana sinchichu. Diospaq mandashkakunaka ñukanchikta llakichinkapaq mana churashka kankunachu. Ashtawanpish kacharichinkapaqmi. Diospaq hipapaq rurayka ñukanchik kawsaykunapaqqa ashtawan allitaqmi kankuna. Chashnakaqpika tukuy ñukanchik kawsaypi Dios mandachun sakikpika ashtawan hatun kushikuytami ñukanchikmanka kunga. Ñukanchik balik kashkataka mandashkakunata alli paktachishkawan rikukushpaka ñukanchik krinaka cruzpi Jesus wañushkapi kanapaq randika ñukanchik hawapi kachumi churanchik. Kazunaka mana rikunata charinchu imashina kashkawan ashtawanpish imashina kutichinami. Diostaka ari ninchikmi huyashkamanta mana kanchu paywan paktachinataq kashkallamanta mana kashpaka paymanta imata munashkallamanta. Jesusta huyashkataka ñukanchikka rikuchinchikmi uyashpa shinallataq pay imanishkata rurashpa. Mandashkakunataka ama katichu, Jesusta kati. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.